Poštovani slušatelji Radio Sljemena, poštovani gledatelji emisije Psihologija, dobro vam večer. Dobrodošli u još jedan ponedjeljak i naše redovite susrete ovako na kanalu Psihologije i uživo u programu Radio Sljemena. Trauma i dugotrajan stres bitno mogu utjecati na vaše mentalno zdravlje, o tome smo već govorili i puno toga naučili. Ako ga ne tretirate na pravilan način i ako se s njime ne suočite, onda te posljedice mogu biti dugotrajne i jako, jako duboke. Moja večerašnja gošća je meni jedna jako draga osoba koju poznam jako dugo godina, koja je doživjela jednu veliku osobnu transformaciju na bolje, naravno. Ivana Flehinger. Ivana, dobro ti večer i dobro mi došla. Bog draga, samo kad kažeš da se znamo dugo, dugo godina, onda će ljudi biti Zvučimo kao da smo stare, jel? začuđeni da vide da nas dvije ovako dobro izgledamo, jer će se misliti da to možda je laž da se mi znamo tolike godine. Uglavnom, to je zaista istina. Znamo se dugo. Dugo i dobro. Dugo i dobro i hvala Bogu da je tako. I hvala ti puno što si me pozvala još jednom. Uvijek je lijepo biti s tobom u društvu. Hvala ti lijepa. Hvala ti što si došla večeras govoriti o svojoj osobnoj transformaciji. Kad sam razmišljala o ovoj emisiji, onda sam nekako si postavila u glavi da ćemo govoriti o tome kako živjeti mirnije, sretnije i pametnije. To je nekako misija ove naše večerašnje... To je podnaslov moje nove knjige. Podnaslov svoje nove knjige, sjajno, da. To sam moguće negdje i pročitala. Da, pa vidiš, to ti je ispod ovog naslova, to točno tu piše. Tako je, da. Sam ovo barem znala ranije, kako živjeti mirnije, sretnije i pametnije. Evo vidiš, ostalo je negdje od tog čitanja. Dakle, tebe ljudi poznaju kao jednu vedru, veselu osobu koja je bila javna osoba, još uvijek javna osoba, ali si možda bila izloženija ljudima nekada ranije. Bila si i pjevačica, i radijska voditeljica, i televizijska voditeljica. Sada si i spisateljica. Tvoj život je mnogima, budući da si bila uzor, izgleda ovako vrlo bajkovito, ali ti si u jednom od svojih intervjua rekla da si se osjećala neispunjeno, kao da nešto nije u redu, i onda se dogodio taj grozan trenutak u životu koji si ti okrenula zapravo u nešto jako dobro, kad se u jednom danu cijeli život okrenuo na glavce. A viš kako je to zanimljivo? To je bilo točno na današnji dan prije 12 godina. Dakle, 14.10.2012. sam ja imala taj moždani udar o kojem pričaš. Vidiš da se smiješim dok to kažem. Jer ja zaista mislim da je taj moždani udar za moj život bio jedan veliki dar. Jer nakon njega više ništa nije bilo isto u mome životu. Jer sam ja taj dar, iako je došao onako jako, jako ružno zapakiran, ja sam ga pažljivo otpakirala i shvatila sam što se tu zapravo krilo, zašto je to zapravo dobro za moj život. I mi bismo našim teškoćama, koje ću ja tu staviti pod navodne znake, uvijek trebali prilaziti na taj način. Jer se ništa u našem životu ne događa bez razloga. Iako ćemo mi misliti da smo žrtve nekih okolnosti, jel kako mi se moglo dogoditi, evo recimo to sada sa zdravljem. Međutim, ako mi tome što nam se dogodilo pristupimo pažljivo i ako to proučimo i ako rastavimo to na proste faktore i shvatimo zašto se to dogodilo, naučit ćemo onda kako da nam se to više nikad ne dogodi i naučit ćemo kako da tu teškoću zapravo u svoju korist pretvorimo u svoju korist. Da. Ali sad kad to govoriš zvuči jednostavno, međutim to je jedan dugotrajan proces. Teško. Jedan dug, mučan i težak proces. Dakle, ti si se samo jedno jutro, koliko se sjećam, probudila, osjetila si da nešto nije u redu i nakon toga je krenula zapravo borba za zdravlje. To je bilo prvo. Da. Dakle, sve mi je bilo crno pred očima. Ja sam znala da se nešto događa. Bila sam vrlo dezorijentirana. Ja sam znala da sam u mojoj kući, ali nisam znala u kojoj sam sobi. Skužila sam tek kasnije kako mozak je čudno se tad ponašao, jer ne znam, ja nisam znala u kojoj sam sobi, ali sam kroz to malo svog vidnog polja, koje recimo ako zamisliš cijelo naše vidno polje, ja sam vidjela kroz prostor koji bi bio velik poput, ne znam, kovanice od 2 eura ili malo više od toga. Jel? Dakle, sve drugo mi je bilo crno. Jel? I sad kroz taj mali prostor sam ja vidjela stepenice i mislila sam idem tamo, vikat ću pa će me muž čuti, tamo je akustično. Znači ja sam se sjetila akustike, a nisam se sjetila toga da je moj muž tako blizu da sam ja mogla samo maltene ispod glasa reći Bruno nije mi dobro. Dakle, sjetiš se akustike, ne sjetiš se takvih nekih stvari. Mozak je jako čudno reagirao tada. Ja.
I ja sam, dakle, srećom nisam bila doma sama, znaš. Jer da sam bila sama, to bi sve skupa bilo puno teže za izvesti doći do bolnice. Doveli su me tamo, nije radio magnet, jer je bila nedjelja, tad je radio samo CT i tako je, koji nije mogao pokazati to što mi se događa. Mislim, to je bilo puno tu nekih detalja koji će zvučati traumatično, ali ne želim sada ići tim putem. Ja sam shvatila zašto mi se to dogodilo i znam kako da mi se to više nikad ne dogodi. Ali istina je, to je jedan jako dugačak proces. Jer tebi prvo treba vremena da se uopće pomiriš s tom dijagnozom. Sad kako si ti došla do toga? Dakle, čovjek uglavnom, svi smo krvavi ispod kože i svi bismo razmišljali na takav način. Dakle, zašto ja? Zašto se to dogodilo meni? Pa nisam napravila ništa da to izazovem. Živim zdravo, ne pijem, ne pušim. Čovjek nađe 101 opravdanje zašto se to nije trebalo dogoditi njemu, a zapravo u suštini zašto ne. Pa gle, nama je prirodno prvo krenuti tim putem zašto ja, kako meni i tako dalje. To nikad nije dobar put, ali je prirodno ljudski. Dakle, ljudi smo, krvavi smo ispod kože i ne smijemo si zamjerati što se dogodi da prvo krenemo tim putem. Međutim, u međuvremenu naučiš da kad se pribereš, da moraš na drugačiji način promišljati. Jel? Meni je trebalo pa barem 3 mjeseca da ja uopće prihvatim da se to meni dogodilo. Jer sam ja mislila da se moždani udar događa samo starim ljudima, znaš. A ti si imala 39 godina. Ja sam tada imala 39 godina. Znači, to je meni bilo šokantno kad su mi oni rekli da sam imala moždani udar. Mislim da se to samo starcima događa. To, nažalost, nije tako. I onda kad zapravo sam se polako pomirila s tom dijagnozom, dogodio se cijeli spektar različitih sinkroniciteta koji su me uspjeli privesti k sebi i počela sam. Kako si znala da si se pomirila? Je li to bilo trenutak odluke? Dakle, ok, jasno mi je što se dogodilo i to sad prihvaćam kao dio sebe i moram krenuti dalje, ili je to bilo neki drugi moment? Nešto bio je jedan jako zanimljiv trenutak baš izvanrednog sinkroniciteta koji me razdrmao skroz. Jedna moja draga prijateljica došla mi je kući u posjetu i rekla mi je: koliko je godina imala tvoja mama kad je umrla od raka? Ja kažem 39. Kažem, a koliko ti sad imaš godina? 39. I tu sam ja shvatila, wow. Znači, sa istih tih 39 godina moja mama otišla s ovog svijeta, a ja sam ostala živa mojoj djeci, mome mužu. To ne može biti slučajno, to ne može biti nekakva kazna. Nikad ništa u našem životu nije kazna, ali ja sam tad još u toj drami, jer to mora biti nešto dobro za mene. Ja ću naći što je to dobro i tu se zapravo dogodilo to da sam ja prihvatila to što se dogodilo i da sam zapravo počela kroz zahvalnost gledati sve što se dogodilo i na takav način napredovati kroz to nekako samo podizanje sebe nakon cijele te drame. Znaš, kad se dogodi nešto tako dramatično sa zdravljem, pacijenta se pošalje doma sa uputom za upotrebu lijekova. I dođite nam na kontrolu za mjesec dana ili šta god. Jel? Niko ti ne kaže, niko te ne pošalje psihologu nakon toga. A naše sve bolesti, ja ne volim zapravo tu riječ na B, volim više reći zdravstveni izazov, jer riječ bolest ima jednu vrlo tešku energiju. Kad kažeš da je nešto zdravstveni izazov, onda si misliš super, idem to riješiti. Jel? Sve što je izazov želimo riješiti. Uglavnom, sve ono što se s našim fizičkim tijelom događa, sve te bolesti ne počinju u našem fizičkom tijelu, one počinju u našoj energiji. Dakle, bolest je samo posljedica, a uzrok je u našem mentalnom. Znači, ti moraš shvatiti što je pravi uzrok te bolesti. A da bi to shvatio, ti s nekim moraš razgovarati. Ja sam razgovarala sama sa sobom, sa stvari koje sam učila iz knjiga. Dakle, ja sam sama došla do toga što je zapravo bio uzrok moga moždanog. Dakle, ti nisi krenula po stručnu pomoć, jer u tom trenutku nije bila toliko dostupna. Ja nisam uopće znala s kim bi razgovarala. Nisi znala s kim bi razgovarala, ali si znala da postoji stručna literatura koja ti može dati nekakav input o tome
Jer U ja kom sam smjeru treba dosta, ići? dakle kako sam ja još od svojih 20-ih iščitavala hrpu različitih duhovnih knjiga, knjiga za samopomoć. Meni je strašno privlačila ta tematika od uvijek. I shvatila sam da sam zapravo bila pripremana za to što se dogodilo. Jer kad sam se pomirila s tom dijagnozom, ja sam shvatila ne može mi nitko drugi pomoći na toj duhovnoj razini da ja shvatim što je zapravo uzrok tog mog moždanog, moram si pomoći sama. I onda sam zapravo se počela vraćati raznim knjigama koje sam godinama prije čitala, jednu za drugom sam ja čitala i tražila sam što se tu zapravo dogodilo, kako mi se to ne bi nikada dogodilo. Ali hoću reći, mislim da je šteta da naše zdravstvo te pošalje kući samo sa lijekovima. Ne kaže ti, gledajte, imamo sjajnog psihologa za vas. Dajte odite popričajte s nekim. Pa ako ti se ne sviđa taj psiholog, odeš nekom drugom. Jel? Jasno, nije sad to za svakoga. Tako je, mi moramo shvatiti zašto nam se to dogodilo. Znači, ne u našem tijelu, to je samo posljedica. Uzrok nije u našem tijelu. Uzrok je u našoj glavi, u svemu ovom što nas okružuje. Jel? Dakle, u okolini koja te dovela do toga. Volim rečenicu koja kaže da naša biografija postaje naša biologija. U tome je stvar. Moja biografija prije moždanog udara je bila tako pogubna. Toliko, toliko samoj sebi nisam bila prijateljica da je to dovelo do te biologije koja, znači ta moja biografija je tu moju biologiju uzrokovala i dogodio se taj moždani udar. Ja. I to je zapravo samo prvi korak u tvom traženju sebe i razgovorima same sa sobom. Danas razgovaraš i s drugim ljudima, pomožiš drugim ljudima i svojom energijom i svojim znanjem i alatima koje dijeliš. Ali u tom trenutku si ti, malo čas si spomenula, osjetila i zahvalnost i poniznost. Riječi koje se danas jako često koriste, čini mi se bez pravoga značenja. Znaš šta, ja sam do te zahvalnosti došla zapravo vraćajući se tim raznim knjigama, jer doktori su mi rekli da nemaju zapravo nikakav konkretan razlog zašto se to meni fizički dogodilo. Jel? Nego da misle da mi je to od stresa. I to je taj, znači to je to što ti ja kažem, da to ne ide, da je to samo posljedica. Znači uzrok moje bolesti je bio stres. Jel? Ja sam mislila, ok, ako je to stres, kako da se ja riješim stresa? Šta ću sada s tim? Jel? I onda sam, znači, kopajući po tim knjigama, to jest vraćajući se knjigama koje sam čitala godinama ranije, sam se prisjetila toga da je stres je zapravo samo kao jedna jako lijepo upakirana riječ za strah. Znači, jel? Ako razmisliš, mi nismo prije... Znači, naše prabake prije 100 godina nisu rekli oj, kak sam ti ja u stresu. Nisu znale za stres, da. Riječ stres nije postojala čovječe prije 35 godina ili 40, jel tako? Znači, Istina, to da. je samo onako jako lijepo društveno upakiran strah. Riječ stres, jel? Jer ti kad osjećaš stres, ne znam, na poslu, taj stres je zapravo tvoj strah, izgubit ću posao. Da li je netko bolji od mene? A zapravo u svojoj bazi to je zapravo strah nisam dovoljno dobra. Jel? Dakle, to je korijen mnogih naših strahova. Jel? Znači, i kad sam shvatila da je stres zapravo strah, onda sam išla gledati kako da se ja tog straha riješim. Šta ću ja s time? Jel? I onda naučiš da postoje dvije osnovne stvari koje možemo osjećati. Osnovne, jel? Možemo osjećati strah i možemo osjećati ljubav. Znači, jedno je dijametralno suprotno od drugog. Jel? I onda sam naučila da kako bismo što više osjećali ljubav, dakle, svaki naš lijep osjećaj nam dolazi iz zahvalnosti. Jel? A nas se učilo da prvo moramo biti sretni da bismo bili zahvalni. Jel? A zapravo je suprotno. Ako vječno želiš se osjećati sretno, moraš prvo biti zahvalan. I onda sam se ja počela igrati s time. Ajde da vidimo kako bi to bilo da ja sada stvarno budem zahvalna na svemu što mi se u životu dogodilo. Mogu li biti zahvalna na mome moždanom udaru? Aj baš da vidim. I tu je onda se dogodila cijela čarolija. Jer sam ja zaista pokušavala naći, ok, šta je dobro u tome? Na čemu ja mogu biti zahvalna tom, pod navodnicima, užasu koji mi se dogodio? I tu je onda cijela. Kako su ljudi reagirali? Kako je tvoja obitelj reagirala na to, na cijeli taj tvoj proces? Dakle, to što se dogodilo tebi tjelesno i mentalno odrazilo se i na njih. I oni su bili u strahu i oni su imali taj stres i oni su morali proći neki proces transformacije. Pa znaš šta, djeca su
bila relativno malena i njih smo čuvali od tih nekakvih, znaš, ono, dijagnoza, sad da su oni znali što se meni dogodilo. Oni su znali da je mama bila u bolnici, da mami nije baš sasvim dobro, ali da će se to riješiti, jel? A moj muž je sa mnom cijeli taj proces prolazio, znaš, kao i svaku moju transformaciju prolazili smo zajedno. I onda ono što je sjajno u tom našem partnerstvu, što njega iskreno zanima to što mi se događa, zato što me voli i Ti si poštuje. blagoslovljena. Da, dakle, njega je stvarno zanimalo to šta se tu događa, šta ja čitam, šta sam saznam. Mi smo kao i uvijek puno razgovarali, tako da smo zapravo rasli nekako jedno uz drugo čitav naš život zajednički, pa tako i u toj mojoj priči s moždanim udarom. Jeli, ja sam stvarno sam blagoslovljena time što imam takvog pravog partnera koji u takvim situacijama će se ponašati, ne dam te da padneš, koji bi me dizao i kojeg bi onda dodatno dizao to što je vidio da se ja borim. Jel? Ja stvarno jesam borac. I svi smo zapravo borci, svi u sebi imamo tu hrabrost, samo si moramo dati da neko nam možda mora ukazati na nju, ali dakle nekad ti je potreban poticaj nekog ko te voli na takav način, ali svi mi u sebi imamo tu hrabrost i taj osjećaj, ma znaš šta je, pa nisu me slomile do sada druge teške stvari koje su mi se dogodile, ma neće me slomiti ni ovo. Kako da ljudi koji nemaju to tako jasno u sebi razrađeno, ti si rekla, ti si do tada prošla već nekakav proces u kojem ti je bilo jasno što u sebi tražiš i što u sebi imaš. Ali postoje žene i postoje muškarci koji nemaju tako prijateljsku okolinu, tako podržavajuću okolinu. Kako da onda čovjek, evo danas razgovaramo o tome kako razgovaraš s brojnim ženama koje prolaze različite traumatske situacije. Kako nalaze taj moment u sebi ako okolina nije podržavajuća? Pa znaš šta, za početak obično se dogodi to da se moramo umoriti od toga da se osjećamo loše. Znači, ti moraš doći... Rijetko kada susrećem žene, ja reći ću žene zato što su žene 99% moja publika. Dakle, i one javno govore o tome da rade na sebi. Muškarci to rade, ali o tome šute. Znaš šta, muškarci rade puno manje i puno teže im je priznati da se osjećaju loše. To je zato što ih se generacijama odgajaju da muškarci ne plaću, da muškarci ne smiju pokazati da su slabi. I onda oni jadni misle kada se osjećaju loše, da to nikome ne smiju reći, jer da će pokazati da nisu slabi. To je da su slabi. Da su slabi, da. I to je stvarno tragično i vrlo vjerojatno je to razlog zašto više samoubojstava počinjavaju muškarci. Jer ne znaju šta da rade, misle da nije u redu nekome reći nisam dobro, trebam pomoć. To nije sramota. To je sasvim prirodno da se nekad osjećaš loše. Prirodno je da se osjećaš teško ako s ovog svijeta ispratiš nekog kog si volio. I ako ne znaš da je prirodno da se i 9 mjeseci osjećaš loše, onda misliš da s tobom nešto nije u redu. Dakle, ako si nekog toliko volio, treba ti duši da se oporavi onoliko koliko bi ti trebalo tijelu da ti je polomljena svaka koštica. Znači, kad se nama dogode takve teške stvari, to ti je kao da zamisliš svoje tijelo da ti je svaka kost polomljena. Tako je polomljena naša duša kad ti s ovog svijeta ode neko, na primjer, koga si volio. Ili kada doživiš bilo kakvu neku strašno tešku traumu. Jel? A muškarci onda misle zašto ja nisam dobra, ja nisam dobro. Jel? Da, što će reći okolina, što će reći selo. Da, to zašto ja sam se u Hrvatskoj. Da, zašto sam se ja sad rasplakao? Pa rasplakao si se zato što se osjećaš teško i to je prirodno. Jel? Ali uglavnom, vratit ću se na žene s kojima najčešće komuniciram. Dakle, ja do sada još nisam upoznala ni jednu ženu koja je tako iz čistog mira krenula u duhovnost ili iščitavati razne knjige o samopomoći. To niko ne radi tek tako, sporta radi, nego rade oni koji se osjećaju loše. I onda posegnu za takvom literaturom ili za takvom tematikom. Jel? I tu kreće cijela ta transformacija. Ali pitanje je u kojem trenutku ćeš ti sebi priznati
da je sada nešto moraš napraviti. Najčešće se dogodi da mi moramo biti onako skroz na dnu da bismo počeli sebe graditi iz početka. Jel? Ali ono što ja volim reći je da kada shvatiš da si na dnu, da je to odličan temelj za novogradnju tebe. I da kada shvatiš da sada samu sebe moraš izgraditi iznova, da bi bilo mudro da se gradiš zlatnim ciglama. Znači, da svaka bude stvarno mudro stavljena na pravo mjesto, da se izgradiš iz temelja na novu sebe. Jer samo ti znaš što ti se sviđa. Jel? I onda biraš zlatne cigle. Kako se čovjek gradi zlatnim ciglama? Pa tako da kad si se umorila stvarno od toga više da se osjećaš loše, da shvatiš nema više sada ovim putem, da shvatiš da sve to što u tvome životu pod navodnicima ne valja, da si to do danas birala. Jer mi volimo kriviti druge ljude ili druge okolnosti za to kako je nama u našem životu. Pa ćemo reći, evo moj muž je meni grozan i zato mi je loše u braku. Da, ali ti ga biraš. Ti ga biraš svaki dan. Znači, zato što ne izlaziš iz tog braka, ti zapravo taj brak biraš. Hoćeš li samoj sebi priznati, ja sam taj brak izabrala? Kad to sebi priznaš, kako se osjećaš? Je li ti to okej? Ako ti to okej, onda ostani u tom braku, ali nemoj se onda više žaliti na to, nego traži nešto dobro u tome braku. I na tome budi zahvalna. I onda možeš zapravo taj odnos izgraditi iznova. Ali ako shvatiš da nemaš ništa na čemu bi gradila taj brak, prestani više onda birati taj brak. Izaberi onda svoj novi život. Jel? Dakle, zapravo su stvari vrlo jednostavne. Ili to što biraš u svome životu ti se sviđa, ili ćeš se prilagoditi na to što biraš u svome životu. Ili ti se ne sviđa pa ćeš to promijeniti. Jel? Dakle, stvari su vrlo jednostavne kad sami sa sobom popričamo jako iskreno. Zato treba i hrabrosti. Znači, pogledat se u oči. Drago mi je da si spomenula hrabrost, zbog toga što smo mi odgajani u nekom vremenu kada se nije govorilo o tome da treba raditi na sebi, da je uputstvo za uporabu duše negdje unutra spremljeno i da ga treba naći i pročitati detaljno. Dapače, govorilo se o tome da je to sramota, to su ljudi koji su slabi, sad si sama čak i žene i muškarci. Međutim, današnja mlađa populacija je jako okrenuta sebi. To je generacija koja jako na sebi radi i jako traži taj svoj prostor. Vidiš li na njima nekakvu promjenu? Ti imaš isto tako kod kuće 3 mladca na kojima možda vidiš neke drugačije momente, neke drugačija ponašanja nego što smo imali mi. Pa znaš šta, ja sam se iznenadila koliko mi se mladih ljudi, djevojaka najčešće, koliko ih se javlja i koliko su spremne što prije napraviti svoj život lijepim. Zato sam ja knjigu nazvala da sam ovo barem znala ranije. Jer moj motiv je bio zapravo to da ono što sam ja saznala, ne znam, sa 25, 30 nadalje. Knjigu. Ovo je knjiga koju ono što sam ja saznala, isplati uzeti u ruke. Ono što sam ja saznala kasnije, da mladi saznaju što ranije. Jel? To ne znači da kad se te knjige dohvatiš sa, 60 godina, da je za tebe, da ćeš lupat glavom u zid, zašto ja sad to nisam znala ranije i sad ja više ništa ne mogu napraviti u svome životu. To nije istina. Znači, mi svaki dan možemo graditi svoj život iz početka na onaj život koji nam se sviđa, ali je moj motiv zapravo bio taj da sam htjela da što prije naša djeca znaju ono što smo mi trebale naučiti sa 20, 30, ma kakvih 20, sa 30 pa nadalje godina. I kada vidim tako mlade ljude, znaš, koji pročitaju knjigu pa kažu, Bože dragi, kako je ovo krasno da znam, ja sada znam kako ću svoj život posložiti na prave načine. Jel? Tako da, ovo su neke nove generacije koje jesu samo usmjerene, ali ako se to dobro kanalizira, moj je osjećaj
da bi to mogao biti stvarno neki novi svijet koji oni grade. I jedan od mojih sebičnih motiva zašto sam pisala ovu knjigu, mislila sam, vidiš, neki budući političari, kada pročitaju ovu knjigu i kad budu bili 50-godišnjaci pa dođu u politiku, oni će biti sjajne osobe i oni će graditi onakav svijet kakav će nama, kad ćemo biti penzići, biti odličan. Tako da... Baš si idealist. Da. Pa gledaj, ja stvarno vjerujem da mi idemo u neki bolji svijet. Koliko god se to nekada čini da nije tako i da je teško, nemojmo zaboraviti da mediji jako vole prepadati ljude. Nekome je jako u interesu da su ljudi prestrašeni, jer je prestrašenim ljudima je lako vladati. Mm-hmm. A kada ti znaš da kada upališ, ne znam, dnevnik, da ćeš se nakon toga osjećati užasno i da se priča samo o stvarima koje ne valjaju u ovom svijetu, da niko ne skreće pažnju na ono što je dobro u ovom svijetu, onda znaš da ćeš za mir u svojoj glavi manje gledati vijesti, manje čitati novine. A ako mene pitaš, ja koja vrlo pedantno izbjegavam vijesti, nisam neinformirana, do mene dođe sve ono nešto što je stvarno važno, mm-hmm. Ja to saznam na vrijeme, a to što manje pratim vijesti je dosta doprinijelo mome miru. A to da sam ja dobro i mirno i zdravo je meni ipak najvažnije u životu i da je zbog toga onda dobro, mirno i zdravo cijela moja obitelj. Koji su najčešće pitanja koje ti postavljaju žene na susretima? Teško mi je to reći. Stvarno. Teško mi je izdvojiti koja su najčešća pitanja. To je stvarno vrlo, vrlo širok pojam. Jer ja sam u svojim knjigama pisala stvarno o svemu na što sam ja u životu u sebi nailazila. Da. Znači, od ljubavi prema sebi, kojoj sam se učila godinama. Rekla sam da jednim dijelom me do mog moždanog dovelo to što sam ja samoj sebi bila neprijateljica. Ja sam svima drugima bila sjajan prijatelj, a sebi sam bila najgora. A nitko me nije, baš smo komentirale prije na što su se uključile kamere na to, nitko nas doma ne tjera da se mi ponašamo tako kako se ponašamo. Mi to napravimo same sebi. Mm-hmm. Da sve mora biti cakum pakum, da ako ručak nije na vrijeme, da onda drama, da ne mogu djeca pojesti, ne znam, jaja ili sendviče, ne znam što. To mi sebi sami radimo, jel? Mm-hmm. Same radimo. Da. Muškarci su po tom pitanju malo pametniji i ležerniji. Malo su ležerniji, da. Njima je nekako lakše, iako ni njima nije lako u današnjem svijetu. Spomenula si jednu knjigu, ja ću sada pokazati i drugu. Ono što koja je zapravo prva. Koja je zapravo prva uvijek ljubav je. Dakle, i jedna i druga knjiga su zapravo počele iz tvoje priče o moždanom udaru, ali su se razvile u nešto puno više. One su zapravo sad neka svojevrsna self-help literatura koja je neisključivo ženska, ja bih rekla. Pa znaš šta, evo baš sam nedavno bila na podcastu kod jednog sjajnog mladog čovjeka, zove se Marko Cindrić, on je glumac i oduševio me, on humanitarno trči svojim trčanjem pomaže različitim udrugama, recimo udruzi za autizam i tako. Ima podcast i pročitao je knjigu Da sam ovo barem znala ranije. On je došao sa 4 stranice bilježaka podvučeni. Kako je ovo bilo sjajno? A što si mislila? Uglavnom, ja sam bila tako oduševljena, on je muškarac, on zapravo kak ti nije moja publika, jel? Ali recimo jedan od najvećih komplimenata koji sam dobila za knjigu Da sam ovo barem znala ranije, došao od jednog mog prijatelja koji godinama proučava duhovnost i rekao je, iščitao je hrpetine raznih tih duhovnih knjiga i kaže, znaš, jako me često pitaju prijatelji koju knjigu ja sad da pročitam iz duhovnosti, onda bi im ja rekao pročitaj ovo, pročitaj ono. Kaže, ja sada njima mogu reći, pročitaj knjigu Ivane Plehinger, ona ti je tamo sve rekla, sve je stavila u jednu knjigu. Jer ja sam si stvarno dala truda u novoj knjizi da sve što sam naučila vezano uz to kako bismo trebali živjeti mirnije, sretnije i pametnije,
da ja to stavim sve u jednu knjigu. I naravno da sam onda čitav sijaset različitih knjiga koje sam ja pročitala u životu, da sam neke od najvećih mudrosti iz tih knjiga također prenijela. Tu pa na primjer, recimo knjiga Putovanje duše koja je mene oduševila. Iako je to jedna vrlo teška knjiga za čitati, ali toliko vrijedna i značajna, ali je teška za čitati. Ja sam sukus te knjige pokušala staviti u poglavlje u kojem pričam o oprostu, ne bi li ljudima pokazala što se tu zapravo događa. Jer ja sam knjigu Putovanje duše počela čitati kad je moj tata se preselio na drugi svijet. Ja sam htjela znati, ok, gdje je moj tata? Zašto ja osjećam njegovu prisutnost? Zašto moje dijete, moj mlađi sin koji je imao 12 godina kad je vidio, dakle moj tata je otišao u našoj kući i moj mlađi sin ga je htio vidjeti. Ja sam mu rekla, jesi ti siguran? Da li si siguran da želiš vidjeti Didu? Da, ja ga moram vidjeti. I pazi, ovo dijete od 12 godina dođe u našu dnevnu sobu, vidi tijelo moga tate i kaže, mama, tu nema Dide. Dakle, on je vidio to napušteno tijelo, dakle to vozilo od tijela moga tate, je vidio, pa tu nema Dide. Dida se negdje preselio. To što Dida je, toga nema tu. A zanimljivo je to da ja kad sam vidjela, imala sam potpuno istu reakciju. Ja sa svojih XY godina tada i on sa svojih 12 godina. Dakle, to je jasno bilo djetetu od 12 godina. Jel? To da to nešto što je esencija nas je samo, kako je moj muž rekao u jednoj pametnoj pjesmi koja se zove Samo hodaj dalje, rekao je, naša su tijela samo odijela dušama. Znači, moj tata je to svoje odijelo, to svoje divno odijelo od tijela samo ostavio i to što on je preselilo se negdje drugdje i zato sam ja sam osjećala tu prisutnost, osjećala sam kako me vodi, slao mi je različite sinkronicitete. Ja sam htjela znati što se tu dogodilo. I znači, ta knjiga mi je otvorila toliko toga. Jel? Tako da, neke duhovne knjige je teško čitati, ali isplati se probiti se kroz njih. A ja volim jednostavno, i onda sam se trudila, znači sve te možda nekakve teške životne mudrosti staviti na jednostavan način u knjigu tako da stvarno budu dostupne svakome. I ko je na početku nekakvog svoga puta, duhovnog, jel? I koji već godinama te stvari izučava, pa da mu to bude samo nekakav dobar podsjetnik ili neki novi prozor u jedan svijet. Neki drugačiji svijet. Tako, jedan svijet koji ti otkrivaš dok god si na ovome svijetu. Znači, ja sam uvijek za cjeloživotno učenje, jer uvijek možemo naučiti kako biti bolji ljudi danas no što smo bili jučer. Da, baš sam htjela reći kako je, ti cijelo vrijeme ponavljaš da nikad nije kasno učiti i započeti novo ili početi jedno novo putovanje. Moram te vratiti još malo na ovaj stres. Sad vrlo često se obraćamo isključivo ženama, ali odnosi se jednako i na muškarce. Dakle, okolina. Čak i mi sami, ako smo sa sobom u redu, okoline vrlo često generira stres koji nam je nametnuti. Dakle, što će selu reći je jedna od najviše izgovaranih rečenica u Hrvatskoj. Dakle, više vodimo računa o drugima. Ono što si ti sama rekla, bila sam bolja prijateljica drugima nego što sam bila prijateljica sebi. Dakle, kako se od toga odhrvati, odnosno kako shvatiti da zapravo to što selo misli nama nije važno? Dakle, u jednom trenutku svoga života shvatiš da drugi o tebi uopće ne razmišljaju. Drugi mogu razmišljati eventualno o svome odnosu s tobom. Ali dakle, da oni razmišljaju o tebi, to je nula. Dakle, koliko si ti danas vremena provela razmišljajući, nemam pojma, o svojoj šefici? Ma nisi razmišljala o njoj. Eventualno možeš razmišljati o svome odnosu s njom, jel? Ali dakle, a mi se zabrinjavamo šta će neko reći što sam ja sad ovo ili samo... To je tako nevažno. Najvažnije je što ti misliš sam o sebi, koliko ti imaš poštovanja sam prema sebi, što ti misliš o svome mužu, što tvoj muž misli o tebi, u kakvom ste vi odnosu. Dakle, to su stvari koje su važne. Taj vaš neki mikrokozmos, to vaše gnjezdo u koje se vraćaš stalno. To je važno, dakle, da ta jezgrica, najuža koju si stvorila, da o tebi misli lijepo. A i oni također ne razmišljaju baš isključivo o tebi, nego o nekakvim... o sebi i svojim problemima. Tako je, o sebi ili o nekakvim, kažem, odnosima koje imaju s tobom, jel? Previše mi svoje mentalne snage trošimo na to šta će koristiti. Za početak, šta se koga tiče
i stvarno nikoga ne zanima tvoj život, zaista. Nikoga to ne zanima. Tvoj će život nekoga zanimati ako ti imaš za ispričati nekakvu lijepu priču. Jel? Ali sad da se baš, nemam pojma, tvoja frendica vozi u autu i da razmišlja o tome jesi li ti, nemam pojma, se našminkala dobro ili loše, jel ti frizura dobro ili loše. Ali to valjda moraš doći u neke godine da shvatiš da je to tako ili imati neko iskustvo da shvatiš da je to tako i da vrlo malo ljudi energije troše na razmišljanje o tebi. Ne vrlo malo, nula ili gotovo ništa. Da. Svi troše puno više energije razmišljajući o tome što drugi razmišljaju o njima, razumiješ? A to bi jednostavno trebalo skinuti s dnevnog reda, oslobodili bi si jedan veliki dio energije za to da radimo neke lijepe stvari. Energiju koju imamo uložiti u neke lijepe stvari, gledati lijepe strane života, probuditi se ujutro, biti zahvalan što su... Što si se probudio. Što si se probudio, što su svi ukućeni, živi i zdravi. Što imaš neki posao koji, nadam se, u nekom dobrom svijetu voliš. Što imaš neke drage ljude s kojima možeš popiti kavu i razmijeniti neku rečenicu. To zvuči vrlo jednostavno. Odnosno, zvuči jednostavno onima koji su na tom putu da sa sobom budu dobri. Jer struka uglavnom govori da se ljudi najčešće boje razgovarati sami sa sobom i zaviriti u to što je unutra. Kakve alate možeš slušateljima i gledateljima ponuditi ovako iz iskustva, a iskustvo najbolje uči? Gle, to zvuči istovremeno i banalno i teško, ali je stvarno jako korisno. Razmišljati Dakle, samo okrenuti svoju perspektivu sa onog što je nama prirodno, a nama je prirodno stalno se žaliti. Znači, mi smo umjetnici u žaljenju, Hrvati umjetnici u žaljenju. I ako sjedneš, negdje na kavu i ušutiš se i ako samo malo prisluškaš što ljudi pričaju, to je samo se žale. Da, kukamo. Samo kukamo, volimo kukati. I ako pokušaš, umjesto da kukaš, zamisliti se nad svime što ti trenutno u životu imaš, i to svaki dan, dakle da si daš u zadatak. Ja ću svako jutro, ono što ja radim, godinama, rekla sam, danas je 12 godina kako sam imala taj moždani, recimo da sam 3 mjeseca pokušavala se pribrati, nakon toga sam počela razne stvari raditi, pa tako i tu zahvalnost. Znači ja se svako jutro probudim sa zahvalnošću. Što to znači? Prvo pomislim, hvala što sam živa. Znači koliko ljudi se danas probudilo da nije živo? Jel? Hvala što imam krov nad glavom. Koliko ljudi, nažalost, nemaju krov nad glavom. Hvala na mome toplom krevetu. Dakle, ti samo počneš razmišljati 1 minutu o nečemu na čemu možeš biti zahvalan i vidjet ćeš odmah na koji način ti počne dan. To je prva dobrobit. A nakon toga pokušajte sebe istrenirati da svaki puta kada ćete se prirodno žaliti, da osjetiš to da kažeš, ne idem tim putem. Ja sada neću se žaliti na to, na državu, na posao, na ovo. Ja ću sada namjerno biti zahvalna, umjesto da sada se žalim, ja ću biti zahvalna na nečem. Na čemu ću sad biti zahvalna? Pa ako misliš da nemaš na čemu biti zahvalan, razmisli ponovo. Jer mi ni ne znamo koje sve blagoslove imamo u našim životima. I ono što se fantastično događa, svaka naša pozitivna misao je enormno više puta snažnija, nisam se lijepo izrazila sad, ali razumijemo se, toliko je snažnija od svake naše negativne misli. Znači, ovdje pričamo čisto o fizici. Znači, snaga pozitivne misli i snaga negativne misli su dijametralno suprotne. I sad, ako ti počneš namjerno razmišljati o tome na čemu možeš biti zahvalna, umjesto da razmišljaš o onome na što se možeš žaliti ili na čemu možeš biti nezahvalna, događaju se čudesne stvari. Jel ti počinješ, dakle, tvoj svijet se doslovno počne mijenjati. Mislim, ja sam to doživjela. Ti počneš otkrivati prirodu. Znači, neke stvari, dakle, meni sve ono što podrazumijevamo. Tako je, dakle, ja sam shvatila da sam ja prolazila pored krasnog drveta u mojoj ulici, da ja ga uopće nisam primjećivala. Kad sam stala ispod tog drveta, pa kad sam shvatila, Bože dragi, pa to drvo je ovdje tolike 100 godina. Hvala na tome. Hvala. Zamisli koliki kisik je to drvo dalo. Znači, mislim, ja znam da to sad zvuči malo luđački, ali kada to forsiraš, dakle, kada primijetiš, sad sam se ponovo počela žaliti, neću. Sad umjesto da se žalim 4 rečenice, sad ću 4 rečenice tražiti nešto lijepo na čemu ću biti zahvalna. Dakle, govoriš o tome da je to stvar izbora. To je stvar izbora i onda se promijeni gledati. potpuno se promijeni tvoj pogled na svijet. Jer dogodi se to da ti, što si više zahvalna,
imaš to više prilika za zahvalnost. A što se više žališ, imaš to više prilika za žaljenje. I to je fakat. To morate, nemojte mi vjerovati, to probajte. Znači, ljudi, pogledajte kakav život imaju oni ljudi koji se stalno žale. Znači, sjetite se nekih ljudi u vašem životu koje kad god sretneš samo će drvlje i kamenje na ovo ne valja, ovo ne valja, ono. Kako ti ljudi žive? Je li korak prema naprijed, evo recimo sad pokušavam sebe staviti u tu situaciju, ja izbjegavam namčore. Dobro, to je Izbjegavam sjajno. ljude koji imaju negativnu energiju, koji me opterete na neki nevidljiv način. Je li to prvi korak? To je sjajno. Imam li šanse? Ti ljudi su, nažalost, energetski vampiri. Jel? Dakle, ja ne kažem da su to loši ljudi, uopće ne govorimo o tome, nego to su ljudi koji su u stanovitom deficitu energije. I oni, poput vampira, jako vole ljude koji imaju lijepu energiju, kao što ju imaš ti, koji su pozitivni. I onda oni lijepo dođu i stresu u tebe sva svoja žaljenja i sve ono što ne valja, a zapravo ono što se događa energetski, oni tebi sižu ti tvoju lijepu energiju. I ti odeš dalje bez energije, a oni odu fino sfriškani. Viš kako mi je lijepo družiti se s Ivanom. Jel? Uglavnom, i onda kada osvijestiš te stvari, shvatiš da se loše osjećaš nakon druženja s njima i počneš ih izbjegavati. Jel? Ali kada naučiš različite duhovne alate, kada naučiš kako se energetski štititi, ono što se također događa, ti tim ljudima postaneš nezanimljiva jer ti oni to više ne mogu raditi. Kada naučiš kako se zaštititi. To kako su neke se stvari. možemo zaštititi? Zašto to nije nešto što ja sada mogu vama prenositi ovako. To je nešto što ja učim moje cure na mojim vikendima koje održavam u Novom Vinodolskom. Ja ih to učim 3 dana. Dakle, to su stvarno ozbiljni duhovni alati kojima se možeš zaštititi da ti neko tako nešto radi. Jel? Uglavnom, onda se dogodi to da te ti ljudi počnu zapravo izbjegavati, jer ti više ne mogu raditi. Nisi više materijal za njih. Tako je, ali, dakle, ja sam svjesna toga da ne može svako doći da ih ja te stvari učim. Ono što je sjajna stvar, kada osvijestiš te ljude koji te na takav način prazne, druži se s njima manje. Ili kad se već s njima nađeš, pokušaj vodu na svoj mlin kad se oni počnu žaliti, a ti kreni drugom. Dakle, usmjerava im pažnju. Ma nemojmo sad o tome, ajmo pričati o... Dakle, na takav način, ako je to netko ko ti je drag i važan, koga ne želiš, s kim se... Ali mada si rekla da i onako izbjegavaš namčore. Dobro, ja izbjegavam namčore, tako da kod mene to nije slučaj, ali ima ljudi koji se nađu u toj situaciji da su to članovi obitelji. Često da su to roditelji, da su to roditelji od partnera ili od partnerice. Dakle, to su neke životne situacije gdje ljudi ne mogu samo dići sidro poput mene u nekim situacijama i reći ne, ja to više ne želim, to nije za mene. Pa gle, imaš situaciju da onda to istrpiš i odeš kući i dovedeš se u red, jel? Dakle, a imaš i tu mogućnost da pokušaš jednostavno. Ja imam sličnih situacija u životu gdje jednostavno ne možeš drugačije i onda pokušavaš teme okretati na pozitivno. Mislim, pogotovo ako su to članovi obitelji, pa ti poznaješ ih, znaš što ih veseli. Pa ako namjerno okreneš, jao, ali kako smo mi ono jednom, sjećate se šta je bilo kad smo ovo ili ono. I onda se energija promijeni i onda... Ti si zapravo spin doktor u tim situacijama. Tako nekako. Dakle, moraš jednostavno na taj jedan pozitivan način onda manipulirati razgovorom da se ne bi, da bi se osjećali bolje. Jel? Pa pokušajte, to se isto trenira. Znači, sve te neke stvari vezane uz duhovnost, uz samopomoć, to se sve trenira kod trbušnjake. Jel? Dakle, čovjek treba misliti samo o sebi. To je prva i osnovna stvar. Dakle, početi misliti o sebi, početi sebi biti prijatelj, analizirati sebe i svoje postupke da bi onda mogli prema drugima pokazati neko vedrije i bolje i pozitivnije lice. Rekli smo, ovo što si govorila ujutro, pokušajte biti zahvalni na malim stvarima. To me podsjetilo na ovo što se često može naći na internetu kao 3 mala alata da ujutro budete dobro. Pogledajte sebe u ogledalo i recite si da dobro jutro ili baš je lijep dan ili baš si lijepa. Dakle, zvuči površno, ali kad se stavi u kontekst ovoga o čemu si govorila, uopće nije površno. Pa znaš šta, nekim ljudima može biti stvarno jako teško to sa ogledalom. Taj rad sa ogledalom je jako popularizirala Louisa Hay, jedna od mojih najdražih učiteljica. Ali nekome to stvarno može biti jako teško. Stati u ogledalo, zagledat se u sebe i reći si dobro jutro. Nekome može doći želja da razbije ogledalo, znaš. Nekome to može biti teško, ali zato je po meni to osvještavanje zahvalnosti jednostavniji alat. Jer ti
možeš osjetiti iskrenu zahvalnost za to što si se danas probudila. Stvarno možeš. Apsolutno. Pogotovo ako se sjetiš nekoga za koga znaš da se nije probudio prije nekog vremena. Jel? Znači, to možeš stvarno iskreno osjetiti. A naši osjećaji se mogu izmjeriti. Dakle, svaki naš osjećaj je mjerljiv. Kao što se tugu može izmjeriti određenim instrumentima, tako se može izmjeriti i zahvalnost. Pa zahvalnost je jedna od naših najjačih emocija. Jer ti kad si zahvalna ne možeš biti ljuta, ne možeš biti tužna kad si zahvalna. I sad ti onda, ako na takav način treniraš zahvalnost, to će ti biti puno lakše nego da dođeš svako jutro u ogledalo, pogledaš se i da si kažeš dobro jutro ljubavi, stvarno hvala ti što si se probudio i tako dalje, zato što će ti ta slika koju vidiš u ogledalu možda nekim od nas raditi problem, jer ćeš, kad si kažeš dobro jutro, misliš ajme meni, gle kako sam se probudila zgužvana ili ne znam šta. To te odvede nekim drugim putem, ne prema zahvalnosti. Da, nisam mislila u tom smjeru, nego sam mislila u smjeru da mnogi ljudi vrlo često sami sebe teško mogu pogledati u oči. Dakle, tu vrlo često ispliva koješta kad ljudi krenu u takvu avanturu, bez da su nešto poslušali, pročitali, prošli neku edukaciju ili nešto tome slično. Glavnini ljudi je jako teška ta introspekcija. Dakle, sam sa sobom u miru popričati jesmo mi dobro? Jesmo mi stvarno, ta ja i ja, jesmo mi stvarno sretni u našem životu? Jesi li sretna? Jel ti dobro? Jel tebi zapravo lijepo na poslu? Jel ti lijepo u tvom braku? Znači, da stvarno sama sa sobom popričaš u miru, to je jako, jako ljudima teško. Ako imate tu sreću da imate divne prijateljice, onda možete do toga doći u razgovoru s njima. Da te prijateljica koja te stvarno voli sasluša i da te ona ispituje. Razumiješ, da jedna drugu, dakle, ako imate prijateljice koje toliko volite, dajte jedna drugu intervjuirate, jer doći ćete do... Pogotovo, znači, ako ste toliko otvorene i toliko iskrene da ćete stvarno iskreno se razgovarati, neke stvari koje možda samima sebi ne usudite se priznat pred nekim pred kim ćete biti tako jako otvorene, ćete shvatiti da zapravo nešto nije u redu. Jer tek tada, kada sebi iskreno priznaš, pa znaš šta, pa nisam zapravo zadovoljna s tim i tim u mome životu. To je prvi korak promjene. Tada kada shvatiš, pa neću više to. Ja zapravo to ne mogu. Ok, šta da napravim? I tada morate znati da je sve rješivo. Jer ne postoji nijedna stvar koju netko prije vas nije riješio. A druga stvar, ti si sigurno, Ivana, u svome životu do sada riješila minimalno 999 problema. A ko kaže da nećeš ovaj idući? Znači, mi smo zapravo svi doktori u rješavanju problema, doktori znanosti, jel? Ma ko kaže da nećeš idući problem riješiti, jel? Jer nama se uvijek taj neki naš idući problem čini nerješiv. Ma nije istina. Jedino što je nerješivo su terminalne bolesti. A čak niti to nije slučaj, jel? Svi znamo za priče ljudi koji su ozdravili. Jel? Tako da nemojte si na takav način rezati krila. Dakle, sve je rješivo, sve možete riješiti. Uvijek ćete znati koga da pitate za pomoć. Znači, ako ne znaš ti, znači ti prijateljica. Kažete da smo udaljeni treba malo kontrolirati ego pa onda pitati i razgovarati. Recimo, mladi ljudi, evo ti sad spomenula da se nalaziš sa svojim curama u Novom Vinodolskom, da tamo zapravo napravite jedan onako siguran balon u kom se otvarate. Da, zato što su to je vikend samo za žene. Samo za žene. I to je čista diskriminacija i zauvijek će biti samo za žene. Zato što u toj ženskoj energiji je onda jako lagano tamo biti, nama svima biti otvorene. I onda se zato tamo događaju takvi veliki, veliki pomaci u životima tih žena. Jer smo tamo svoje. Da. I slobodne. I tamo nema nikakvih ograda i možete govoriti ono što želite. Htjela sam reći da su zapravo mnoge mlade žene danas u velikom problemu otuđenosti. Nema ovih prijateljica o kojima si govorila malo čas. Dakle, mi smo nekada kad smo se dogovorili da idemo van, onda smo se našli pod satom i ko je zakasnio nije ga bilo. Mi smo otišli. Nema telefona gdje smo i to. Danas su tu pametni telefoni kojima onda baratamo pa zadnjih 2 minute otkažemo joj ne da mi se nisam stigla i ne znam. To se događa mladim ženama koje zapravo su blagoslovljene ako imaju jednu prijateljicu.
Vidiš, zato sam ja presretna da radim te vikende, jer se dogodi to da žene tamo dođu i da nađu druge lude žene koje o životu razmišljaju poput njih. Zato kažem da je to jedno sigurno okruženje, da? Znači, jel tamo dođu žene koje, ne znam, briju na anđele i znaš da ima još 25 takvih žena koje razmišljaju na sličan način. Wow, kako bogatstvo, jel? Ali ako pričamo o ovim svakodnevnim stvarima, mislim da je potrebna i neka naša želja da uspostavimo prijateljstvo s nekim, znaš. Da ste možda u životu neke osobe prekrižili ili ste ih zaboravili. Prisjetite se nekih osoba iz svoje, ne znam, srednje škole ili iz studiranja, iz nekog razdoblja svog života s kojima ste kliknuli pa da ste izgubili kontakt. Možda su to neke prijateljice kojima se trebate vratiti. Sasvim sigurno na ovome svijetu postoji barem 3 tvoje prijateljice, jel? Zašto ih ne nađeš? Mora postojati i želja kod tebe da se to dogodi, jel? Dakle... Ali ne deklarativna, nego treba dići slušalicu telefona i nazvati i na pitanje zašto se nisi javila tako dugo odgovoriti iskreno. Da, reći pa znaš šta, život me odnio nekim drugim putevima, ali tako nam je lijepo bilo u srednjoj školi. Pa daj, ajde dođi, idemo na kavu. Baš me zanima šta ti se događa. Znači, ne možemo samo očekivati da netko nama bude prijatelj. Jel? Moramo i mi znati biti prijatelji u tome svemu. Evo, ako smo ovim razgovorom motivirale to barem jednu od njih da se sjeti nekih svojih prijateljica iz prošlosti pa da se javi. Tako da. Druga stvar, znači mi stalno susrećemo i neke nove ljude. Ja sam u zadnjih 20 godina razvila toliko novih zanimljivih prijateljstava, ali sam to željela i te sam ljude pustila u svoj život. Jednako tako dosta mi je nekih ljudi iz života otpalo i to su jako često bili ljudi s kojima zapravo nisam imala lijep odnos. Jel? Nekako prirodno se dogodi to da su neki ljudi otpali, neki novi su došli, jer ja vjerujem da neke moje prijateljice iz prošlosti, kako ti kažem, dobila bi od njih kako si se ti promijenila. Ja bih rekla, pa hvala ti, na tom radim 20 godina, da ne budem više osoba kakva sam bila prije tih recimo 12 godina kad sam završila u bolnici i skoro umrla. Jel? Dakle, meni je to kompliment kad mi neko kaže kako si se ti promijenila, jel? Da. Ali činjenica je da s nekim ljudima više ne možeš, doslovno ste na 2 različite planete, jeste i energetski ste na 2 različite planete, ali to nije nikakva loša vijest. Profesorica Mirjana Krizmanić, pokoj joj duši, ona me naučila da neka prijateljstva imaju rok trajanja. Jednostavno, potroši se energija, više se ni ne treba dijeliti. I to je skroz ok. To je skroz ok. Ne treba to više niti forsirati. Ako se to treba dogoditi u nekoj budućnosti, dogodit će se. Ali trebamo biti otvoreni i za neke nove ljude, za neka nova prijateljstva, za neki novi rast. Jel? Kad se zatvore vrata, otvore se prozori. Dakle, samo treba gledati oko sebe. Osim ženskih okupljanja, nova knjiga je na vidiku, čini mi se. Da, ja uvijek nešto pišem, pa vjerujem da će tako istići nova knjiga. Već imam ja za nju naslov, znam točno, znam šta će se u knjizi događati. Trenutno sam u fazi da skupljam različite priče koje će se naći u toj knjizi. Jer ako je bilo ko od vas čitao moje knjige, onda znate da ja uvijek napišem neku priču, nešto što mi se dogodilo i iz toga vam onda pričam kako sam kroz to prošla i kako je moguće da i vi to sami napravite. Mislim da je u tome čar tih mojih knjiga. Jer ljudi vole znati da smo svi krvavi ispod kože. I kad ti neko pokaže, gle kakvu ranu ovdje imam strašnu. Hoćeš da ti ispričam kako mi se dogodila ta rana i kako mi je tako lijepo zarasla. Hoćeš da ti kažem, ako to mogu ja, možeš i ti. Znači, mislim da je u tome čar tih knjiga, jer mnoge self-help knjige imaju samo teoretiziranje. Znači, 3 načina za biti sretan i onda prvo ovo, drugo ono, treće ono. Ja ću ti ispričat što je meni bilo, koliko sam bila nesretna, kako sam se osjećala, što sam napravila i naučiti te kako da i ti to napraviš da se osjećaš tako. Jer ja nisam ništa posebno, ja sam samo, a jednako sam savršeno posebna kao i svi.
jer smo svi jedno, jel? Dakle, ali hoću reći da sam ja stvarno samo se bila jako umorila od toga da se osjećam loše. Dovela sam se do toga da sam skoro umrla zbog toga što sam se osjećala loše. I samo sam sami sebi rekla, tim putem više, stara moja, ne idemo. Idemo nekim lijepim putima. I stvarno, ako to mogu ja, može to svako. Ali je važno da ste u tome ozbiljni, da ste u tome ustrajni, jer nije dovoljno pročitati 1, 3, 5, 10 knjiga, imati tu teoriju u glavi i ne napraviti ništa. Tako se nećeš pomaknuti nikada. Jer što ti vrijedi da u teoriji znaš da ćeš vodom ugasiti vatru, ti to znaš u teoriji, ali kad se dogodi vatra, ti uzmeš benzin, čašu benzina jer ti je bliže i zaliješ benzinom vatru. Znači, ne vrijedi ti ništa teorija ako kad se dogodi trenutak prakse ne napraviš to što si u knjizi pročitala. Znači, mi svi moramo, ako osjećate da želite promijeniti svoj život, pročitajte te pametne knjige i poduzmite nešto. Ja sam, dakle, ta koja je uvijek, kad bi naišla na nešto što mi pomaže, tipa meditacija, ja od toga nisam odustajala. To je moja mentalna higijena. Ja ujutro kad se probudim, ja uopće ne želim se razgovarati s nikim dok nisam odradila svoje meditacije. Dakle, koje su, znaš, i meditacija i kroz molitvu i tako dalje. Dakle, jer ja znam kako ja funkcioniram, točnije kako ne funkcioniram bez toga. Jel? Znači, ja se toga držim. Ono što sam vidjela da u mome životu funkcionira, ja se toga držim. Tako se napreduje. Jel? Ti si jedna divna, hrabra žena koja ima jednu nevjerojatnu energiju i mogla bi te slušati ovako još satima. I baš razmišljam o tome, umoriš li se ikada od objašnjavanja ljudima da se može, da nisu oni baš taj jedan cvjetak na livadi koji je osuđen da ga neko ubere i baci negdje iza ugla, nego da mogu cvasti bez obzira koliko godina imaju, koliko im se traumatskih i ružnih stvari dogodilo, jer ima ljudi poput njih. Znaš šta, dok god u meni ima glasa da sam na ovom svijetu, a nije isključeno i kad budem na drugom svijetu, da ću vas proganjati s tim, da se sve može, da je sve zapravo uvijek dobro, a da je na nama da to dobro u tim našim tugama pronađemo. Ja ću to pričati dok god sam živa. I zato što vidim da kada do nekih ljudi doprem, zaista, nisam tu ja važna, to su univerzalne ideje, ali znači kada ja uspijem na svoj jedinstven način prenijeti to nekim ljudima, kada vidim kako ti ljudi nakon toga žive, pa kako da odustanem onda od toga da vječno pričam, ljudi možemo sve i iz najtežih tragedija se možemo oporaviti. Ja znam žene koje su djecu pokopale. Nema veće tragedije od te. Znači, uz dužno poštovanje svačijoj tragediji, to je, ako mene pitaš, najteže što se može dogoditi. Znači, ja znam žene koje su iz takve tragedije isplivale sa novim životnim smislom, koji žive i grade novi svijet na neke čudesne načine. Znači, ako je to moguće, sve je moguće. Jel? Dakle, znam ljude koji su bili u takvim teškim zdravstvenim situacijama i koji su isplivali iz toga. Znam ljude koji su bili u teškim financijskim situacijama. Dakle, sve je stvarno moguće. Na nama je da to moguće sebi dozvolimo. Znaš? Dakle, dozvoliti je jako važno. Da li ti sebi dozvoljavaš da budeš sretna? Da izabereš da si sretna? Jer mnoge ljude će sada te riječi iziritirati. Kada čuju to, ma da, to je stvar toga da li ćeš ti to izabrati, da li ćeš ti dozvoliti sebi. Da, ma nemoj. Šta ti znaš? Znam. Jer sam bila tamo. Ja sam bila ta. Znači, ja jedino se razvela nisam. Sve druge životne situacije koje se mogu teško dogoditi, ja sam ih imala. Znači, ako sam ja uspjela iz tih teškoća sebe izgraditi iz početka, onda to stvarno može svako. Ja? A ovisi li to sad možda o tvojoj unutarnjoj snazi koju ti imaš kao kapital od ranije, koju su ti ugradili roditelji, okolina u kojoj si odrastala, pa si onda zbog toga posebna i imaš tu snagu da to izneseš? Naravno da se možemo i po tome definirati. Znači, ja sam doživjela to da mi je mama umrla kad sam imala samo 12 godina. Da je to mene odredilo i da sam ja tako bila, što bi mi u narodu rekli, nasađena. Da sam iz toga iščupala neku hrabrost i da sam si rekla, ok, ja moram dalje. Ja ne može to biti da moj život sada će biti samo obilježen tom tragedijom. Takav mi je bio tata.
Znači, moj tata je bez obzira na to što je pokopao ljubav svog života, on je imao istih tih 39. On je i dalje se trudio biti dobro, zdravo, sretno i odgojiti nas dvoje djece i staviti nas na noge da smo zdravi i stabilni. Jel? Dakle, može i to imati veze, ali svejedno, mi, šta god da se dogodi, mi moramo to dozvoliti. Mi moramo dozvoliti sebi to da ako se sada osjećaš stravično, da si kažeš, čekaj, toliko sam loše, ja trebam doktora. Znači, ja trebam doktora i ako mi ne valja ovaj doktor, ja ću ići drugom doktoru. Znači, u današnje vrijeme kada kombiniraš medicinu i kada kombiniraš alternativu o kojoj ja ovdje pričam, sve možeš. Dakle, samo je važno da se izboriš sam za sebe. Jel? Dakle, ako je neko baš i u teškom depresivnom stanju, opet u tebi je neko zrno nečega da se hoćeš boriti, da kažeš, ok, ja ću svojoj doktorici opće prakse ispričati da sam jako, jako, jako tužna. Da sam tužna do tih granica da ne mogu... Ne mogu više sama. Da ne mogu sama. Ona će ti reći kome da odeš. Ako ti ta osoba kod koja te poslala nije dobra, ti ćeš doći doktorici i reći ćeš ta mi osoba nije dobra. Živimo u vrijeme kada možeš, sve je dostupno. Znači ti možeš online imati svoga doktora koji nije u mjestu u kojem ti živiš. Znači nikada ne možeš odustati od sebe, jer dok god u tebi ima života, dok god dišeš, dok ti srce kuca, ti imaš razloga za život. Inače bi otišao s ovog svijeta. Mi smo toliko moćni da mi možemo ove sekunde umrijeti ako je naša životna svrha gotova. Mi smo tako moćni. Znači, dok god u tebi ima života, ti imaš razloga za život. Točka. Dakle, a to samo znači da se u tom trenutku moraš za sebe boriti. Ok, šta ću napraviti? Hoću ići doktoru, hoću ovdje, hoću ondje, hoću nazvat prijateljicu. Samo se otvori na milion različitih mogućnosti kojima si možeš pomoći, jer zaista je sve rješivo. Ako si to dozvoliš, dozvoli si to. Ja se nadam da smo mi večeras potaknuli žene, mahom smo se njima obraćali, ali zapravo sve slušatelji i gledatelje da razmisle o tome. Sigurno su se pronašli u ovoj situaciji jer su ovo normalne životne okolnosti svakog čovjeka na kugli zemaljskoj, da mu je teško. Tako, proživljavamo svi. Tako je, svi proživljavamo i svi smo se pronašli u ovome o čemu ti govoriš. Samo je bitno hoćemo li iskopati tu hoćemo li otvoriti ta vrata ako su se prozori zatvorili ili obrnuto, da to izađe iz nas i da si dopustimo da poradimo na sebi. Ta dozvola, da sami sebi dozvolimo, da dopustimo, da pomognemo sami sebi ili da nam netko drugi pomogne, to je jako važno. Dozvolite si da ozdravite, dozvolite si da se osjećate bolje, dozvolite si da budete sretniji. To je tako važno, jer mi ni ne shvatimo da si zapravo to ne dozvoljavamo. Jel? Dakle, samo dopusti. Nadam se da smo barem jednu osobu potaknuli da bude bolje, budući da smo dvije Ivane večeras, barem onda dvije. Da, barem dvije osobe da smo potaknuli da razmisli o tome i da sutra kažu, evo, za mene od danas, ne treba čekati sutra, od ovoga trenutka kreće neka nova priča, ja se želim boriti za sebe. Ivana, hvala ti što nosiš tako dobru energiju i hvala ti što svjedoči zapravo o jednoj teškoj stvari u kojoj si ti pronašla toliko dobroga i to dobro podijelila s ljudima. Hvala ti i što si me zvala ovdje da pričam o onome što vidiš da sam tako strastvena u tome. Ali ja ti se želim zahvaliti na svemu što ti, Ivana, radiš. Na toj tvojoj divnoj svjetlosti koju daješ svim svojim slušateljima. Na tome što ne odustaješ od toga da uporno i ti sama kroz sve programe koje radiš ljudima pokazuješ da je život lijep, da može bolje, da može drugačije. Hvala ti na tome što u hrvatskim medijima postoje osobe poput tebe koje vrlo ozbiljno misle o tome da je ozbiljno važno živjeti lijepo. Hvala ti. Posramila si me. Hvala ti lijepa. Ivana Plehinger bila je moja gošća večeras. Priprema se nova knjiga, kad izađe govorit ćemo i o njoj. Poštovani slušatelji, poštovani gledatelji, evo nadam se da smo vam sada dali za razmišljati, da ćete prije svega mirno spavati i onda sutra krenuti razmišljati prije svega o sebi i dopustiti si da taj život koji imamo na ovoj kugli zemaljskoj prođe što vedrije, što bolje i što sretnije, o čemu je Ivana večeras govorila. Toliko za večeras, hvala vam lijepa i laku noć.